Salibonani izihlobo ezithandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Ngithanda ukulamukela lapha elilalele yona le inkonzo. Likhona abanye bayilalele emsakazweni bedriver, abanye bayilalele bengikhaya, abanye bayilalele besendaweni ezehlukeneyo. Sonke inkosi kayisibusise. Sihloko sentshumayelo namhlanje ekuseni sikhangele ngaphansi kwesihloko esikhulu esokuhambisa ivangeli emhlabeni wonke. Sisebenzisa indlela ezehlukeneyo. Sihloko sentshumayelo ekuseni sithi sona ngesilungu, ngizabeka ngesilungu kuze kuzwakale emfuna ukubana ngikutsho. Two unlikely preachers. Abatshumayeli ababili abangajwayelekanga. Ngizafunda amavesi abemabili. Eyakuqala itholakala kuMakho 5 ivesi ngelika 20. Eyesibili ngizafunda kuJohane 4 ivesi ngelika 28 kusiya ku30. Ngiyafunda lapha sihlobo ethandekayo. Lithi iBhayibheli kuMakho 5, wasesuka ehamba waqala ukutshumayela eDecapolis ukuthi uJesu umenzele okunganani. Basebemangala bonke. Funda lami kuJohane 4 ivesi ngelika 28 kusiya evesini lika 30. Lithi iBhayibheli, ngakho owesifazana wasechiya inkonxa yakhe, wasuka waya emzini, wathi ebantwini, wozani libone umuntu ongitshele konke engakwenzayo. Kambe kayisuye uKristu lo na? Ngakho ke baphuma emzini beza kuye. Nkosi ibusise ukufundwa kwelizwi layo. Sihlobo esithandekayo, ngifuna ukuthi ngithi mina, umuntu wonke ozelwe ngokwakomoya ungumtshumayeli alubana kusiza endabeni zokuhambisa ivangeli. Singabuyela encwadini kaMakho sahluko 5 ivesi ngelika 1 kusiya ku20 esimbalileyo. Sihlangana le ndoda sihlobo ethandekayo esiyaziyo abanengi bethu. Indoda le ilamadimoni. Indoda le izelwe njengami lawe. Indoda le kayizalwanga ilamadimoni, kodwa ngokuya kwesikhathi yasisiba lamadimoni. Ekwehlulekeni kwakhe ekuhlaleni labantu, bayamthatha bambophe, baze babophe lezandla lenyawo ngamaketani, bayemhlalisa emangcwabeni. Lithi iBhayibheli bathandekayo, wayeqamula amachaini ambophileyo kwangathi uqamula okuzintambo. Ubusuku lemini lindoda yayithatha amatshe izisike ivuze igazi. Kungela muntu bathandekayo owayengahambela kulowo mango. Lundoda bathandekayo, he was a very dangerous man ku society. Yikho phela ehlaliswa emangcwabeni. Yikho phela lundoda ebotshwa izandla abotshwe lenyawo. Yikho phela lundoda bathandekayo kungela bantu ababengahambela emangweni lapha ehlala khona. Yikho phela lundoda bemthatha bathandekayo bemhlalisa emangcwabeni. Indaba ehlaliswa emangcwabeni ngoba amangcwaba kayisiyo ndawo yokuhlala abantu abaphilayo, kodwa amangcwaba yindawo yokuhlala abantu abafileyo. Undoda lo nxa yesemangcwabeni bathandikayo, it was a sign, kwakuyi communication kwabaphilayo ukuthi khona lanxa imphefumulo lenyama kusahlangene, umuntu lo abantu kabasambali njengomuntu ophilayo, kodwa engqondweni lenhlizweni zabo kudala wafa. Yikho sehlaliswa emangcwabeni. Swana sihlobo esithandekayo, kungenzakala ulaleleyo nalintshumayelo, kungenzakala uyayilandelela, kungenzakala lapho ilalele ukhona abantu sihlobo sami esithandekayo sebakuhlalisa emangcwabeni, bahlala lawe ngikhaya, kodwa engqondweni lenhlizweni zabo kudala bakukhipha bayakuhlalisa emangcwabeni. Yekela ngikutshele, nxa uJesu emdinga umtshumayeli, nxa uJesu embona umvangeli, nxa uJesu
uyambona umuntu angamsebenzisa lanxa ehlala emangcwabeni bathandikayo. Abantu bonke bengasela ndaba lawe, abantu bonke sebakwesula engqondweni zabo, abantu bonke bekubopha ngama-chain, bekuphosela emangcwabeni enhliziyo zabo, bekuphosela emangcwabeni engqondo zabo. Mana ngikutshele, uJesu uyahambela emangcwabeni ayemkhipha umtshumayeli. Ngaleli langa uJesu bathandikayo ehamba, abafundi bakhe bayamlandela. uJesu nxa ehamba baqala ukuqhwebana. Ngiyambona uJesu ngelihlo lengqondo eqonda emgwaqweni oqonda emangcwabeni, abafundi bakhe bemlandela baqalisa ukuqhwebana, mhlawumbe babuzane isihlobo esithandekayo. Bathi bona uJesu lo esihamba laye uyazi yonke into, uJesu lo esihamba laye he can do anything. Yes, esesikunanzelele yikuthi Jesus knows everything. One thing that he does not know yikuthi emangcwabeni aqonda khona kule ndoda very dangerous. Jesu uyahamba qonda emangcwabeni. Nxa ehamba uJesu afike lapho kwehlukana khona indlela ezimbili, eya ku left ngeqonda exactly ukuhlala khona indoda elamadimoni, eya ku right ngesafe. Abafundi bemlandela uJesu bathandikayo batshaya umthandazo, bathi mayibabo uJesu bathandikayo angasakaqonde ku right ngoba angaya ku left kule ndoda eyingozi. Funa ukukutshela lokungabafana okwasokulahla inkomo, wawungeza ukuthi ungakulayela ukuthi ngizibone siyale, kwakungangcono kuyetshaywa ngikhaya kulokuthi baqonde emangcwabeni ngoba kwakuhlala indoda eyinkosi. Lanxa kunjalo uJesu yiyo indlela ayiqondayo. Why uJesu eqonda indlela yemangcwabeni? uJesu kaqonda imangcwaba, uJesu kaqonda indlela. uJesu ulanda umtshumayeli, uyananzelela uJesu ukuthi lo muntu engakhitshwa amadimoni he becomes a very powerful preacher. Yikho uJesu eqonda khonale. Nxa uJesu ehamba ngiyambona ngelihlo lengqondo, abafundi beqalisa ukuhlehlela emuva besesaba ukuthi Jesu wena ubungakwazi yini ukuthi indlela leyo usiyiqonda kule ndoda eyingozi? Ubungakwazi yini ukuthi le indlela usuyihamba kakulamuntu yake ehambe khona? Kawukwazi yini ukuthi indlela leyo oyiqondayo indlela yemangcwabeni okuhlala indoda eyingozi? Nxa ungafuna ukukubeka dramatically ukwenzela ukuthi abantu bakubone kuhle kusegangeni la, ngiyababona abafundi bathandekayo bengena emathwaha beqatha ngemva kwezihlahla befuna ukubona ukuthi indoda le nxa iqondana lo Jesu kuyini okuza kwenzakala. Masinyane uJesu wasibona semiyedwa ebhekane le ndoda lamadimoni. Wabathalaza abafundi, wabona bengekho eduzane ngoba bathandika besasi ukuthi indawo le iyingozi. Undoda lo ngavela aphume ku closet yakhe, kakula muntu ongasila. uJesu isihlobo esithandikayo wema wathi tsara, wabhekana lamadimoni face to face. Funa ubambe lokhu isihlobo esithandikayo, ungalibala kuhle iBhayibheli lakho uzananzelela ukuthi uJesu katshongo lutho, amadimoni yiwagijimayo ephakathi kwali indoda. Afika guqa kuJesu azama ukubribe uJesu, bathi bona Jesu siyakwazi njengamadimoni ukuthi isikhathi sethu siyeza, kodwa not now. Jesu wakhuluma into ezimbili isihlobo sami esithandekayo. Kokuqala uJesu wathi yena, igama lakho ngubani? Phendula indoda elamadimoni uthi igama lami nguLegion. uJesu besesithi zwana phuma kulundoda, ngoba mina nxa ngikhangela undoda lo ngibona umtshumayeli, ngibona indoda esangena imizi, ngibona indoda esangena imizana, ngibona indoda esangena amahofisi, ngibona indoda esangena indawo zonke ifakaza ngoJesu. Uhlupho lukalundoda ngamadimoni, kungaphuma amadimoni he will be a powerful preacher. Mana ngubuze wena, kuyini okumele kukhitshwe kuwe ukuze ube ngumtshumayeli opowerful? Kuyini okumele kukhitshwe kimi ukuze ngibe ngumtshumayeli bathandekayo ongangena amadolobha angu-10 ngifakaze ngalokhu uJesu angenzele khona? Uma indaba endaba emfitshane, Jesu uthi yena nakangila ndaba lokukhipha amadimoni,
amadimoni acele Jesu besicela ukuba around khona besicela ukuba zabonakala ingulube sidla lapha amadimoni aphuma kulundoda agijima yangena engulubeni abelusi bengulube bathandekayo bathela ngespeed bebuyela ekhaya besiya report okwenzakeleyo baphuma abantu bezobona okwenzakeleyo mana ngiyakutshele lithi iBhayibheli lami bathi bebuya abantu bevela emzini kulento ezintathu abazibona kulundoda ezasingakaze senzakale okokuqala lithi iBhayibheli he was fully dressed. Hallelujah. Undoda abathandekayo wayegqokile ephelele. Undoda abathandekayo in his right mind. Undoda abathandekayo exoxa lo Jesu. In other words, the man was receiving instructions on how to preach from the master preacher himself. Bible lithi bonke besaba. They were afraid. Base besithi kuJesu, wena njengobana wenze so siyabonga ukusikhiphela amadimoni kulundoda sekuhambeke emangcwabeni kodwa ngenxa yokuthi ingulube zethu sezifile uJesu bamxotsha kulindawo mana ngengutshele yiyo yodwa indawo eBhayibhelini engazi khona uJesu bamxotsha zona ngekutshele la namhlanje lawe uJesu lenxa uyisho intshumayelo le ungamxotsha empilweni yakho kali uyahamba kodwa maye kuwe wena uxotsha uJesu ngesikhathi ekudinga uJesu wabiza abafundi bakhe sengixotshiwe la bangena emkolweni Jesu wathi bisani isikepe sabuye ukucineni lapho khunjini la Jesu wangena wahlala phakathi abafundi bangena bahlala phakathi nxa uJesu sehlezi phakathi abafundi sebeready ukuthi bagwedle bahambe indoda yayikhitshwa amadimoni yahle yabona ukuthi ngingasala la uJesu sehambile ngiyasala ngilimala engcenye bayasala bengidonisisa benjaya undoda wafaka unyawo lokuqala esikepeni wathi uyafaka olwesibili esikepeni uJesu wammisa wathi ho wena kangihambi lawe why Jesus removed amadimoni kulindoda hathi ukuthi ahambe Khohlisa elandela uJesu undoda wakhitshwa amadimoni bathandekayo ukuthi ayechumayela uJesu wathi zwana wena ngikukhipha amadimoni hayi ukuthi sihambe Khohlisa kuphela kodwa mfuna ukuthi ube ngumchumayeli zwana sihloko sami esithandekayo kulabanye bethu abalalela inchumayelo le uJesu likhiphe kuma accidents kulabanye bethu abalalela inchumayelo le siphume ngaphansi kwemtshina bese siphefumula ngama oxygen kulabanye bethu bathandekayo iCovid iphose yadlula lathi kulabanye bethu bathandekayo sibe silele ezindlini kwatsha yonke into lawo waphosa wajela phakathi uJesu wakukhipha phakathi abantu bese behamba siqobe thandekayo bezitshaya izifuba bethu uJesu unsindisile. Why did Jesus save you? So that you become a preacher. Jesu wathi kulindoda ekhitshwa amadimoni wena kangihambi lawe hamba uyochumayela lithi iBhayibheli undoda waqalisa ukungena eDecapolis imizi lemizana ebatshela lokhu Jesu amenzele khona zwana wena ulaliphi idimoni uJesu kumele akukhiphe lona ukuze ube ngumchumayeli. Preacher number 1 yekela ntatha umchumayeli wesibili umama uyahamba uye emthonjeni yesikhathi ezi-awkward yesikhathi ezishiyene labanye ngenxa yobuba yibo bona nxa wayengaye esibhoraneni labanye omama babengamkhanda ngamatshe ngokuthatha amadoda abo nxa efike emthonjeni umama siyayazi indaba uJesu uthi nginathisa umama amkhangele suke ekhande siye enyaweni athi uyanginathisa ngani wena mina ngeke ngikunathise wena ungumJuda mina ngumSamariya alidlelani lathi uJesu besemtshela athi zwana ngabe uyakwazi onguyocela amanzi wena ngwathi uzacela amanzi kimi umama athi uyanginathisa ngani umkhulukulo Jakobe na umama baxoxe lo Jesu bathandikayo ngemva kwengxoxo umama abesesithi hayi mani ingxoxo le iyandithathekisa wena baba amanzi lawa ngiyawafuna ngicela unike wona zwana is the only place eBhayibhelini uJesu atshela khona umuntu wathi nxa ufuna ngikwenze lokuthile hamba ubuya lomkakho hamba uyobuya lomkakho umama watomatoma kwangaphuma ilizwi emlonyeni kwehlula wathi mphendule nsithini umama wathi okungayisikufa ukubana ngikhuluma iqiniso wathi zwana indoda kangila uJesu wathi ukhulume kuhle indoda kawulayo ngoba layo naleyo ufuna uyayiphekela isithwala endlini yakho kayisiyo yakho
Umama sihlobo ethandekayo ngokunanzelela ukuthi sengitshelwe konke engikwenzileyo ekade ngikwenze ensitha lebe ngikwenza ngizitshela ukuthi mina abantu kabakuboni nansi indoda eyazi yonke into ngami. Umama sihlobo ethandekayo lithi iBhayibhili wachiya inkonxa ayebuyela emthonjeni. Umama wachiya the most precious liquid a human being can ever consume. Umama wachiya sihlobo ethandekayo i-agenda yokukha amanzi. Umama wachiya sihlobo ethandekayo ukuyaphekela abantwana. Wabona umama ukuthi nxa senhlangane lendoda ogama layo linguJesu. Hlobo zami ezithandekayo, mama wachiya. Mana ngike ngubuze, nxa susindisiwe usindiselwe ukuhlala na? Kuyini okumele ukuchiye? Kulabanye bathandekayo abagxile kangaka emalini. Zwana, nxa usuhlangane loJesu uyachiya. Kulabanye bethu abagxile kakhulu emfundweni, baqeqetshile emzini yabo emdulini, kulenga izithupha, kulenga amapikitsha amagawuni, ungakaqambi ibizo lakhe. Kulokunye kuyizinto oqala kufakwe kwendlalelwe bese kubizwa igama lakhe. Zwana ngeke ngikutshele, ungahlangana loJesu konke kuyizinto lokhu sihlobo esithandekayo uyakuchiya. Lithi iBhayibhili umama wabuyela emzini, ngiyambona ngelihlo lengqondo eqonda kwamanye amadoda ayeke aba ngama-clients akhe, abaqoqodele athi, zwana baba, I thought you were a man, but ngifuna ukukutshela namhlanje ngithi mina come and see what we call a man. Ngiyambona umama eqonda kubo mama labana kade besaba, kubo mama kade bathathela amadoda, engena emzini yabo athi lokho bengikho khona izolo sengutshaya indiva ngoba senhlangane lendoda yaseCalvary. Ngifuna ukukunxusa mntu othandekayo olalele yona lintshumayelo, nxa uJesu selihlangane face to face, nxa uJesu selihlangene wambona lokho akwenzele khona njengendoda ekhitshwa amadimoni, njengomama otshela imfihlakalo yakhe, kuyala ukuthi uhlale phansi. You will go door to door and invite them to come and see the man. Yekela ngenze kanje, kulento engifuna ukukubonisa yona ngalaba abantu abatshumayeli ababili, indoda yamadimoni. Nxa kwakungenziwa bathandekayo an evangelistic campaign, kuthiwe kudingakala umtshumayeli kakho ebantwini abapheleleyo, abalengqondo ezikwanileyo, ababengamqamba undoda wamadimoni ukuthi kabe nguye ozatshumayela. Kodwa ehlangane loJesu bathandekayo, when he had met the real man, he goes into 10 towns ebatshela lokhu Jesu amenzele khona. Kuyini uJesu akwenzele khona ongangena imizi lemizana ubatshele ngalokhu Jesu akwenzele khona? Khangela umama lo obuya ngezikhathi esingafanani lezabanye, wesaba i-background yakhe embi. Wena olalelele intshumayelo engxenyule background embi, kodwa engakafiki kumama ocathela abanye omama,
kwathi umama esehlanganele ndoda yamadoda, esehlanganele ndoda yaseCalvary, esehlanganele ndoda othi ungahlangana layo kwale ukuthi usala unjalo, umama uyabuyela angena qubula umuzi wonke bagijime ngemva kwakhe baye kuJesu. They rallied behind an adulterous woman only to see Jesus. Khangela sihlobo sami, ungabuyela endodeni yamadimoni, ibizo lakhe kasilitshelwanga. Yebo amadimoni athi singulegion, kodwa ulegion kayisilo bizo likandodalo. iBhayibheli lisala lithe dimeni, iBhayibheli lisala lithe undoda. Zwana sihlobo esithandekayo, ungakhangela umama owaqubula umuzi wonke waseSamaria, beza babona uJesu, baze bamtshela umama bathi we now believe, not because of you kodwa sikubone kusenziwa nguJesu, but thank God the woman called them. The same woman, ibizo lakhe eBhayibhelini kasilitshelwanga, kodwa umama waqubula abantu bonke beza kuJesu. Kuyini ngufunda lapha? Zwana, nxa usutshumayele baqubuka abantu, nxa usutshumayele bakhala abantu, nxa usutshumayele baphenduka izigidi lezigidi, nxa usutshumayele balahla into zabo, nxa usutshumayele batshisa okutshiswayo, nxa usutshumayele zaphenduka izidakwa lamasela labo bonke. Glory does not come to you but it belongs to God. Yikho laba abantu ababili amabizo abo, even up to now, sithi kulo mama waseSamaria ibizo lakhe kasilazi, sithi kule ndoda yelamadimoni ibizo lakhe kasilazi. Zwana sihlobo esithandekayo, nxa singena enkonzweni yokutshumayela, nxa sifakaza ngoJesu, nxa sibatshela bonke abantu bangaphenduka, udumo lamandla lenhlakanipho kayize emuntwini, you diminish and God becomes the glorified one. Jesu nguyophakanyiswayo, Jesu nguyophakanyiswayo, ngoba mina I'm just but an instrument in God's hands. Ngiyisitsha bathandekayo esisetshenziswayo nje, ngiyisitsha bathandekayo esile background esilezolo embi ebekungafanelanga ukuthi owami umlomo ngiwuvule ngikhuluma ngoJesu, kodwa thank God ngokuhlangana loJesu, Jesu uyaguqula impilo yomuntu olamadimoni abe ngumtshumayeli. Ule dimoni mhlobo bani isihlobo sami esithandekayo? Biza uJesu alikhuphe lelo dimoni. Abanye silamadimoni obuvila, abanye silamadimoni amanga, abanye silamadimoni obusela, abanye silamadimoni bathandekayo engingawaqamba ilanga litshone liphume linye. Kodwa mfuna ukukutshela lokhu, indoda eyayihlala emangcwabeni sihlobo ethandekayo sikhitshwa amadimoni yaba ngumtshumayeli omkhulu kakhulu. Nxa ifuna ukulandela uJesu esexotshiwe, uJesu wamenqabela wathi, zwana ndoda, wena kangusindiselanga ukuthi sitshone sivakatsha, kodwa ngikusindisele ukukufaka endimeni, ngikusindisele ukuthi ubambe igospel plow, ubatshele uJesu lokho akwenzele khona. Ngiyanxusa sihlobo esithandekayo, nxa uJesu ekuphunyukisile emlonyeni yezingwenya, nxa uJesu ekucezile ku-COVID bafa abanye sabangcwaba, kodwa wena wayigula kodwa uyaphila. Zwana ngutshele, uJesu kakusindiselanga ukuvakatsha, Jesu kusindisela ukuba utshumayeli. Sihlobo sami esithandekayo, Jesu kunzima ukumzwisisa. Sayikhumbula leyani indoda yagijimisa kuJesu, yafika yathi yona ngingenzani ukuze ngidle ilifa lasezulwini. uJesu wathi, zwana hamba uyothengisa konke lakho, wabela abampofu, wena ubusubuya ngapha sihambe sonke.
nango omunye ofuna ukulandela uJesu uyamenqabela ukuthi angihambi lawe zwana sihlobo ethandika bonke abasindisiweyo bonke abaceziweyo emikhuhlaneni ezimfeni baphunyuka ezingozini zezimota basindisela ukuchumayela hathi ukuvakatsha yikho uJesu wathi kulundoda wena kangihambi lawe abanye bonke ngahamba labo wena saluchumayela. Sihlobo sami esithandekayo funa ukunxusa alubana sisiyafika emaphethelweni ale inkonzo nampa abatshumayeli unlikely preachers abatshumayeli abangacatshangelwayo abatshumayeli bathandika abale background embi omunye uhambe ethatha amadoda abanikazi azahambe ngezikhathi ezi-awkward ukuyadinga amanzi. Jesu wathi zwana mama lanxa bekubona uyisifebe mina kodwa mbona umtshumayelikazi kuwe. uJesu wamkhipha ubufebe umama wangena imizi lemizana. Kuyini uJesu omela ukhiphe khona wena ukuze ungene imizi lemizana? Jesu uhambele emangcwabeni undoda edobha amatshe zisike echaya abantu esenzani. uJesu wathi hayi lina libona umuntu lamadimoni an unworthy man. uJesu wahambela kulowo mango wakhipha amadimoni. Elakho idimoni ngelinjani biza uJesu ukuze uhambe batshela emzini lemizana. Lithi iBhayibheli undoda wangena amadolobho angu-10. Ngabona uyayizwa kuhle indaba le. Hayikhona izindlu ezingu-10 kodwa amadolobho towns 10 kulapha ngena khona ebatshela ngoJesu ozayo masinyane. Bangaki sihlobo esithandekayo abantu ohlezi duzane labo abazafela esonweni, bangaki engihlezi duzane labo abangasoze bezwe udaba lwengilosi ezintathu ubana uJesu bathandekayo nguye yedwa omele akhonzwe. Bona uJesu bathandekayo uyaphuma endaweni engcwele masinyane ezothatha bakhe. Bangaki abangasoze bakuzwe lokho kodwa mina ngihlezi eduzane labo. Kuyini uJesu okugcinile khona? Qaliseni ni COVID. Bangaki esibangcwabileyo? Lama maski wala lawe siwafaka abanengi isihlobo sami ethandikayo bacabanga ukuthi ayabavikela. Mana ngutshele banengi abangcwatshiweyo begqoka ama maski nga-3 begqoka ama maski bathandikayo angcono kulesiwagqokileyo thina kodwa basothulile umhlabathi oqandayo. There's a reason why God is keeping you. Kodwa linkonzo ufuna ukukhulekela kodwa ngikhuleka zibuze uNkulunkulu kuyini ongcinile khona. Asikhuleke ndawonye. Baba wethu othandekayo osezulwini, nanti ibandla lakho nampa abantu bakho nampa isizwe sakithi salapha eZimbabwe bakuzwile ukhuluma sebenzisa umuntu wenyama oyisoni njengabo. Kodwa sifuna umbuzo omkhulu baba othandekayo, kungani usigcinile kulo umhlaba? Sicela ukwazi baba othandekayo ukubana isizathu esenze wasiceza kubo COVID lezi ngozi zemota lakho konke obekungathatha impilo zethu sivezele. Nkazimule yasezulwini sivezele kungani uNkulunkulu othandekayo abanengi uvumile kubana balale kodwa thina wasibekezelela kulesizathu. Dunyiswa uphakanyiswe ubatshazwe gama lakho laziwe emhlabeni wonke ngathi ngoba Thixo olungileyo usisindisele ukufakaza indaba ezinhle ngoJesu. Thandazo wami ukuthi umuntu wonke olizwileyo leli lizwi kakhangele ukubana yiliphi idimoni okumele likhitshwe, kakhangele ukubana yikuphi uJesu okumele amkhiphe khona njengomama waseSamaria bese siphenduka sikukhonze ngendlela efaneleyo ngoJesu siyakhuleka. Amen.